Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Danas, pogledajte šta, danas idemo u Luna Park. Da. Ja ću prvo obući, zašto ne želim da vidim. Ne znam iz kog razloga. Ali ću. Ne znam da uzmem više šir, ali ne sviđam se. Tako da uzet ću malo načale. Dragi, presvuci se, ne padam na pamet da idem s tobom. Tako. Tako si mi baš slatko. Dobro, idem da im da su ovo spremni. Tačno znam šta će Bianki obući. Samo malo. Šta ću ti obući i ovo. Baš tako slatka. A ti Leo možeš ići tako. Dobro. Leo, ne krij se, idemo. Dobro. Idemo prvo nešto jest, zašto sam ja pregladna. Idemo da vidimo da li nam je Ceca nešto spremila. Evo nas, stigli smo. Sjedite tu, ja ću, dragi, ja ću ovdje. Ceca, da li si nam nešto spremila? Pa ima nešto, ne znam da li ćete vi jest. Ima burger sa pomfritom. Njima daj burger sa pomfritom, a meni ćeš dati waffle. Zašto? Zašto sam trudna i ne smijem jest uglavnom ne smijem to jest. Dobro, dobit ću waffle. Da ti uzmem to waffle. Evo ga, koliko hoćeš? Jedan neću da pretjerujem. Lukas, ti kafa? Dobro. Ne smijem da idem kafu. Baba Rosa je rekla da ako jedemo kafu naraće rib baby. Tako da slobodno to bacim. Dobro. I što ćete vi? Mi ćemo to čudo. Dobro. Uzmite to čudo. A ja idem da sjednem, da se odmorim. Ostavite, gdje da ostavimo ovo što smo pojeli. Ostavite nasto, ja ću tu samo mašinu staviti onako. Tako. Tako. I kako je bilo? Predivno. Predivno. Ajde, idemo. A vi mi niste rekli, Bianka, kako je bilo? Odlično, pogotovo ona čudo, kako već. Da mi napravi jedan čaj. Čaj. Što? Ne znam, samo mi napravi čaj. Izvoli. Hvala. Daj meni jedan čaj. Izvoli. Ajde, sjećamo malo što fali. Ok, ajde. Stavit ćemo to tu. Bože, kako mi se ovo ne da. Dobro. Ajde, popili smo. Gdje da stavim? Na sto. Slobodno. Ajde, čao Cico. Ćao. Idemo. Neću ponijeti svoj novčanik. Zašto idemo ipak u Luna Park. Nemoj da te nosim. Tako. Ceca, zaključaj kuću. Hoću. Idemo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Koliko? 4 karte. Karticom ću. Čekaj. Samo. Bianka, šta je ovo? 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Izvolite. Kome 4? Ima troma. Aha, vi ste zajedno. Da. I izvolite. Možete da uzete. To ćete dati. Zapravo, dajte mi ovdje. Dobro.
I dobro. Sve ok. Ajde, možete da idete. Doviđenja. Doviđenja. Ajde idem. Gdje ćemo ići prvo? Ne znam. Što ovdje ima? Hoćete kokice? Da. Dobro, kokice. Gdje su... Ja sam malo čorava. Samo ćete vi. Lukas, hoćeš ti kokice? Neću. Dobro. Mama, možemo ovo. Aj prvo pojete kokice. Nemojte da nosimo to po Luna parku. Ne čuo sam, dobro. Držam da me ometa. Pojeli smo. Kod prije majko. Ajde. Ja hoću biti plavi. Dobro, ajde. Ko pobjedi, dobit će šećernu vunu. Šećernu vunu? Da, ajde. Ja ću da pobjedim. Zato ću ja dobiti šećernu. Čekaj, ne mogu. Ja sam pobjedila. Daj. Ajde, nema veze. Pobjedit ćete opet. Idi po šećernu vunu. Može jedna šećerna vuna. I plati karticu. Izvalite. Hvala. Baš je ukusna. Sad ćemo i ja i Bjanka. Ajde, da vidiš da se može pobijeti. To! Sad ja neću da šećernu vunu. Nema vas, idi kupi se. Može jedna šećerna vuna. Naravno. Izvolite. Eto, i ja sam pojela. Nema veze, ajde, idemo dalje. A mama, hoćete ti i tata? Nećemo, nemam više ni pare za to, iskreno. Mama, možemo li? Dobro, morate da se izmjerite. Ajde, čekaj. Kako ću? Stani, čekaj. Gospođo, naravno. Možeš. Tu samo stani, sad ću ja. I ti, lepa djevojčice. Možeš. Vi ste već visoki, to znam. I vi isto. 10 maraka. Da, marke, draga, ili... Ma daj marke, ajde. Hvala. Ugodan dan vam želim. Sjedite, prvo neka... Mama, možemo... U rozu. Naravno, čekaj. Ajde, sjedite. To. Ja i mama ćemo. Dobro, ajde vi, gospodine. Samo ako imate nešto ovako što vam je vrijedno, pare, novčanik, telefon, očale ili slično, o Bože, što mi se desi, samo mi dajte, ja ću da čuvam zato što desilo se da padne i razbije se i tako dalje. Izvolite, mama. Izvolite. Brzo. Pa ajde, može brzo. Ček, prvo sporo da imamo kako to funkcionira. A ne, mama. Uhu! Baš je zanimljivo. Uhu! Nije cool. Šta, ona nije platila? Gospođo, sjela ste dole. Gospođo, niste plaćali, nije vam dobro. Baba Losa? Ne možete, tako morate da izađe. Treba mi. Ovo još gore. Dajte mi nešto. Gospođo, draga, daj vam. Izvoli. Sad je sve okej. Brzo, to je moja kartica. Izvini, znaš da ću ti ja vrat kad dobijem penziju od Deda Ranka. Dobro, ajde, sad možete da ulažete sve. Tako. Sada smo. Eto. Samo se vozite.
Idem ja ovo da stavim, možda gospođe. Dobra. Čakat ću. Evo ga, naravno. Izvolite. Kako je bilo? Dobro. Idemo još. Dobro. I sad ćete. A što ja zadnja? Zašto ste vi skoro ušli, imate pravo na još jednu igru. Još da se vozite, a vi ste završili. Ne, hoću ja si. Kako si skočila? Ne znam. Pitam se. I ja. Dobro. Rećemo da je sve ok. Naše stvari tu su, eto, na pultu. Hvala. Ajde, idemo dalje. Eto, neka djevojčica, zaboravila sam time, izvinjam se. Rekla si da odem u Luna Park i otišla sam. Naravno, imamo još Luna Park. Idem ti ja na ovo čudo. Marta, dakle ti tu? Gdje si Babalasa? Ja sam tebe tražila. O Bože, Marta, šta je tebi? Dobro. Mama, možemo na ovo? Možete. Evo. Čak nisam visinu provjerio. Nadam se da sam dovoljno visoka. Idemo da doću. Dovoljno si visoka, taman centimetar. Idemo tebe. Dobro, sjedi. Ja, hoću ja kod Bjanke. Marta, hoću ja. Ti nisi dovoljno visoka. Jesam. Nisi dovoljno visoka. Jesam. Sad ću ti da vidiš. Marta, na prste. Baš si veliko na svoju visinu. Ajde, jedem. Ko će još? Ne znam, gdje je Radoslav? Radoslave? Gdje je Radoslav? Samo malo da imamo gdje mi je Radoslav. Radoslave. Dobro, ovo stavim. Ajde, Radoslave, ti. Vidimo da li sam ja dovoljno visok. Ja si ti si dovoljno visok. To. I možete da počne. Woohoo! To je dobro. Mi idemo gdje sjedimo. Odmorimo. Dobro. Tako. Idem ja na ovaj vrtlog. Da vidimo da li sam ja dovoljno visoka. Ti si skoro previsoka. Ajde ću to doći. Ajde sjedi. Jel mi još nešto za jedno? Da, ali. Kako je ovo zabavno. Babarosa, nema Babarosa. Babarosa, slikaj me za Facebook. Slikaj. Čini, eto ti, mislim da si okej. Malo ispoči da je bolje slikam. Dobro, šta je ovo sad? Babarosa, moram da te bolje slikam. Čini, eto, bolje. Ajde, sad ću da slikam. Gotovo. Vi ste završili. Dobro. Idemo, Marta. Je li ona Babarosa? Hoću ja s Babarosa. Beži. Babarosa, hoću ja s Babarosa. Marta, ovo nije za dječak. Ja ga slika. Gdje je ona? Mama, možemo osvojiti igračke? Možete, ajde dođite kasnije. A Marta? Ona neće da se igrate. Zašto Marta se igra? Ajde, hoćete ti ja da mislim. Ja hoću tu zvijezdu možda. Dobro, nadam se da ću neću. Tako. To! Mogu li ja ovo ući? Bjanka, ne znam. Ja hoću tu hobati. Dobro, hobati stiže. Kako je? Woohoo! Ovo je veliko.
Ja ću tu ajku. Dobro, mislim da ću. Hvala. Eno Marti. Ćao Marta. Ajde idemo. Mi sad ćemo igrati. Da. Marta nije ovo propustila. Majko mila. Gdje je Marta? Marta! Doznamo. Opet. Marta, što me guraš? Ne guram te. Eto ti. O daj. Vi se igrate. Hoćeš i ti igračkicu, Marta? Kad su svi dobili, moraš i ti. Hoću. Marta, ja ću tu ajku. Hoćeš ajku? Da. Ajkula zlobna ko ti. Nije. Ajkula. Ui. Eto ga. Dobro. Evo ga ajkula. Hoćemo ići sad. Barosa. Evo me. Hoćemo ići. Ajde. Radoslave. Dođi mene. Vamo. Gdje je Marta? Kakve su vam to igratke? To nam je Maša kupila. Dobro. Ajde ide ti. Dobro. A jel idemo kući? Ne, ima još jedan skok. Dobro. Evo ga. Ajde izlazite. Ja jedino ne nosim djecu. Pa ti nosiš veliko djecu. To je ovo. Pa Barosa, možemo na ono. Nemam ti ja pare. Hoćemo ići na ovo. Ajde, to samo odraslo. Ne, moramo se iznijeti. Evo ga, mjerenje. Vi ćete kasnije. Sad došli na ovo što je. Mala stečna grancija lajku. To. Ajde ti gospodine, kako ti zove? Ti vala nisi na granci. Ali pustite, koliko imaš godina? 7? Vi gospođo? Jesam ja na granci? Jeste gospođo. Dobro. Trudnici nažalost ne mogu. Ajde, baš ne mogu. Onako nisam iskrenula. Ti možeš. Ne vada da sama Barosa s djecom ide. Ne ide Barosa sama s djecom ide. Dobro, možeš, ajde. Mislim da nema mjesta. Ma uvali. Marta, ništa ne vidim od toga. Ne vidim ja od vas. To mi vidiš da sam ja na uša kulturu. Ako se te uša, ne sigurno ne kulturu. Ne može se stanu u veliko djece. Ajde, valjda ništa. Eto ga. Gdje je stika? Da vidim sliku, da mi se smijem. Jao, moj muž se mi ne vidi, da ponovo. Da, ali se da sviđa. Ajde. Eto, ajde. Doviđenja, doviđenja. Da se malo odmorim. Možeš pomsti, bože kako se je. Kako je to crna igračka, to vaj je maljak, da ostaje ga bogat. Mama, doj da ga nahranim. Ima mali hodon. Bjanka. Izvini, mama. Nemoj da bez veze ruke moraš prati. Ajde, idi kotati. Nemoj dirat ruke, molim. Što? Ajmo i ovdje. Majko, milo, neću ovdje, neću. Ajde, prolazi. Dovoljno velika, ajde. Sjedaj. Ovdje, nažalost, djeca ne smiju. Samo ostavite vaše
stvari kako ne bi bilo vela. A vidi, ja sam možda sa sudu. Čutim se kada se da djeca ne mogu pa onda. Idemo, 3, 4. Povratit ću. Nije nešto lijepa slika mutna, moram mutnuma. I majko mila, pješam. Dobro se nemoj mi više na to navlačiti. Idem ja odavno, nećem vala ni platiti. Pošto... Baš dobro. To je to. Od našeg videa. Ajde, unutra je, meni se smučilo od onog čudaka. Idemo. Ako mi se svidio ovaj video, lajkujte ga i komentarišite. I pretplatite se ako još niste. Ćao, ljubim vas Maša.